Predsjednik Milošević je izjavio da to što se na vežbu odazvalo 98,7% pozvanih simbolizuje spremnost Srbije i srpskog naroda da brane svoju slobodu. Ja sam mislila da će se to ipak riješiti na razini razgovora i da neće otići toliko daleko. Počinje ilegalno naoružavanje Srba u pojedinim krajevima Hrvatske. Nisam se naoružao oružjem iz Srbije, nije mi čak niko ni nudio. Jednostavno sam sjeo u kolo, otišao u Beč, kupio 2 berete za mene i za brata. Bilo je ljudi koji su od mene tražili bestrzajne topove. Da sam ja rekao da to ipak moraju tražiti na drugoj strani i od vojske, od policije, od ko zna koga, ali od mene ne. Oružje je stizalo. Vidjelo se da penzionisani oficiri obezbeđivali oružje, vidi se iz magacina jer je još bilo konzervirano. Već 90. se znalo i bilo je dokumentirano da se oružje nabavilo i to prvo Borovo Selo preko Bogujeva. To više i tada nije bila tajna. Prvo oružje koje sam ja u jednoj većoj količini nabavio, to je bilo iz jednog vojnog skladišta iz Batajnice. To je 10 kamiona napunili dupkom puni. To se platilo zaplenjenim srebrom i zlata iz Osječkog županijskog suda. I dijelilo se. Vukovaru su dali 100, Osijeku su dali 900, Vinkovcima 700. I odmah zadužili kao pričuvni sastav Hrvatske policije. Registrirali 30 metaka, tako da niko ne može upotrebiti metak, a da zato ne odgovara. Po naređenju predsjednika Republike Hrvatske formiramo nenaoružane odrede. Ništa tu više nije tajna. Nema više tajne uopće. Znači mi formiramo nenaoružane odrede, organiziramo se kao da će sutra biti rat. Što se tiče oružja, oružja sad ima. Ako čovjek proda kravu, ide kupiti oružje, tamo znači Hrvati koje poznajem, nisu vični oružju. I počeli su prodavati konje ili traktor da si kupe oružje, znači jedan znak dešavanja nečega. Tako sam i ja imao jednu vezu u Bosni i od jednog Srbina iz šume čupali smo to iz zakopane oružje i kupovao od njega za 5, 6, 10 tisuća maraka HC, koliko je imalo novaca. Pa smo onda u, recimo, limenkama od piva i Coca-Cole pravili bombe, budu li nam bile potrebne. Međutim, sve to bilo apsolutno zaista malo za ono šta je već se naslučivalo će se desiti. Mi imamo podatke, treba da se otvori jedan granični prelaz, da izađu nekakva 2 šlepera u Mađarsku bez kontrole i da se poslije 3 dana ponovo prihvate ta 2 šlepera, opet bez kontrole. Vrhovništvo Hrvatske pokreće mehanizme masovnog naoružavanja iz inostranih vojnih skladišta. Najviše razumevanja pokazuju Mađari koji širom otvaraju svoja vojna skladišta. Prva pošiljka oružja u 2 šlepera prešla je mađarsko-jugoslovensku granicu. O tom filmu se mnogo pričalo onda kada se on događao i za mjesec dana je on propao. Ubijati ekstreme. Na licu mjesta, na ulici, u sred kruga kasarskog, bilo gdje drugdje, samo pištolj i u stomak. Ukupno je tokom akcije stvoreno 19,5 sati tajnog televizijskog snimanja. Profesionalno sam bio zadovoljan sa time kako je reagovano na naše snimke. A mi imamo sad naoružani 80.000 za kalašnjikovima. Pa mi smo s njima u ratu. I po ratu s njima. S kim? S vojskom. U 81. općini ja sam organizirao grupe kad dođe odluka o zauzimanju skladišta i vojarni, da će oni zajedno sa narodnom zaštitom, oružanom narodnom zaštitom, to raditi. To sam činio i u Virovitici. Vjerovatno je Mađar neki otkuca uzdavate. Bogu, majko višti. Ali dobro, jest, nema veze to je gotovo. Mi smo proveli jednu malu igru preko časnog mladog oficira, Jagar Vladimiro, ali kojeg je Špegelj računao da ga može vrbovati, da je to dovoljno što je Hrvat pa da će mu ući u njegove kandže. I tamo sam doživio izdaju od jednog kapetana
Jagara, njega sam odgojio. Ko je to sve prijavio? Kosu? Špegelj je bio prijatelj sa njegovim ocem. I on se prisjetio da mu je otac na samrti ga upozorio da se čuva Martina Špegelja. Kad god dođe neko krizno vreme, taj će da preokrene. Zbog toga ja ne dajem 25 para da snižem svoj život ni za bilo čim. Da. Idemo u akciju i prema tome ja nikom ne garantujem da ću osvršiti. Da. Nikome. Mi smo plan obrane stalno usavršavali. U tom planu je bio predviđeno i formiranje Hrvatske vojske. Nismo mogli takva da ju nazovemo, nije dao predsjednik Tuđman. Onda smo formirali zbor Narodne garde. Kad smo dobili informaciju da se skupljaju novci za nabavku naoružanja samo za hrvatsku komponentu, onda smo vidjeli da to više nije ni za podcjenjivati, nego da je to suviše ozbiljno. Srbija se ne može zaštititi od rata kome može biti izložena ako bude uspavana u uverenju da se on ne može dogoditi. Nema druga, ni onima nasuprot nama, ni nama, nego da razgovaramo i tražimo rješenje. Svjesno, planirano se to radilo, ali s obje strane. Tu uvijek funkcionišu dve propagande. Po nama je bila Hrvatska odvratna, po Hrvatskoj je srpska propaganda bila odvratna, a danas bi se moglo reći da su obe bile odvratne. Hrvatsko redarstvo juče je imalo pune ruke posla. Trebalo je svim sredstvima sprečiti sve one koji su iz Srbije krenuli na komemoraciju žrtvama Jasenovca. Na snimcima se vidi kako hrvatsko redarstvo zaustavlja kolonu u kojoj je bio književnik Brana Crnčević. Cijelo to vrijeme u Borovu Selu bio nazočan Brana Crnčević koji je vršio jednu strašnu propagandu političku, plašeći Srbe da će proći gore nego za vrijeme Drugog svjetskog rata. Što se mene tiče, srpski narod ima najveće groblje u pogrešnoj zemlji. Evakuacija žena i dece se nastavlja iz Borova Sela jedinim mogućim pravcem preko Dunava Čamcem u susedne vojvođanske opštine. A u ranim jutarnjim satima bačen je eksploziv na 2 ugostiteljska objekta vlasnika Srba. Izbeglice se ponašaju kao rimbe samoubice. Vest da je negde neko stradao, tera ljude u akciju, a dolazile su crne vesti. Čuo sam kako pevaju ustaške pesme, kako pljačkaju, kako miniraju. Bijali su me, gađali su me snajperima, nisu me pogodili. U Srbiji iz Hrvatske su imali neki čudan strah. Nisu dozvoljavali da budu snimljeni s lica. Svaki je imao isti izgovor, da ima nekoga u Hrvatskoj. Želite se slikati? Ne, bojim se za svoj život, a ne bi vidjeli na televiziji. Situacija odjednom preko noći postaje jako napeta. Ne smije se nikud izaći iz sela, ne smije se nikud kretati. U tvornicu zabranjen nam je pristup. Otkaze smo dobili. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugo.